siyagquma uyasinyathela siyakhuzana sitelana sithi kanti umnikazi walembuzi uphi singasakwazi ukusonta kahle emabhingani kude nathi kushanje isikhatsana ngidlula isikhashana iphinde isuka lembuzi ichuma kakhulu izazigcoba sibahle njengoba nibahle nje mawungasinyathela ungahlubuka wasehlela nathi lowo moya yaze yasikhuba lembuzi ukuthi kanti uphi umnikazi walembuzi akayisusi ngandana ayibopha kude ngoba nazi intaba kuyabopheka lapha kude yini ekhetha uzoyibopha lesisosonta khona wathi sizophela nje siphelile inkonzo saqala ukuphithizela sidonswa indoda sihamba sibaningana njena sihamba ngomsheni njena mhlawumbe nawe khona ufike nabo siyasikhweba lensizwa ithi bafowethu ngifuna ukuyonikela ifake ijazi njena ileather jacket ijuluka imanzi iloku isula ngethawula kade zisontwa lana lembuzi ithule nje iyasibuka ithi bafowethu ngifuna ukuyonikela manje ngiyaqala ukufika kuleli sonto angazi ukuthi ma uphethe imbuzi noma uyonikela kushembe wenze njani esibulala inhliziyo nalabo esihamba nabo sasithi mfowethu uma uyonikela uzongena kuleli yasango uzobe subathola abashumayeli ngaphakathi abazokuyisa lapho onikela khona noma lapho amnikelwa khona isithi lensizwa cha bafowethu ningizwile ningaphatheki kabi angiyazi inqubo yenkolo bengazi uthi ngivelezwa lelikude kakhulu uthi ugogo wami umkhokheli kuleli bandla angimazi nangamehlo kodwa uthi wayomkhokheli esesepharameni ushembe ufika kumina ngesibonakaliso uthi mntanami seyiphelile iminyaka eminingi ngihamba emhlabeni angifikile boshembe uthi ngiyabuza gogo yini ngoba mina ngangikwazi uthi mntanami ngangumkhokheli kuleli sonto noma ngangumgogo kuleli sonto uthi kwasho isikhathi esishaya nombani sokuthi kwahamba amakhulu mhlawumbe nje umnikele ephulu kaTholiwe uyamnalo Kinga manje sibesikhushuka lo shukela ithi ngangumkhokheli mntanami kuleli sonto ngangihambisa amagula uthi ngiphethe amagula kuyakushambe uthi kunesikhwama ngangiphethe ngaso amagula uthi ngafika ngawathulula amagula kubabilanga uthi mase ngibuya mntanami ngoba indlela yekhwama neyinde kakhulu uthi ngathi mangifika ekhaya ngafika ngiqaniwe nganyelwa itiye uthi ngathi mangikhutuza ekhwameni kwawutiki ngase ngithuma ngawuma wakho ukuthi ayothenga ushukela wetiye uthi mntanami ubona ngafikile kashambe njana ngimiswele yotile mntanami ukuthi ngingangena esukwini kashambe uthi ushambe uyangibuza uthi lo mphefumulo wawudla mkhokheli unomuntu umshayishelwe mihla kuphela emhlabeni uyodlulaphi isolo lokho bayahamba abantu uthi ngabe umkhokheli ulimizekho lesine aphuma wonke amakhosikazi ahamba kulesine asale lawa angamukelanga umkhokheli ngoba akabathumani kukhona into engithusayo bangcwele ngishaya igama nje ngiyadlula uyofunda ekhaya homework khona into engithusayo bangcwele lamatshe lawa uThixo ngani njobe lana nje siphakathi kobunkulunkulu asinqamuli phakathi kwalamatshe lamatshe wasenzela umusa ushembe ngoba uyabathanda abantu wathi bantu abami ukuze ngiyokwazi ukunibona nasemakhaya thathani lo bungcwele niyokubeka ngisho emakhaya khona umusa uyabona namanje awuNkulunkulu sisethempelini njengoba ususelona ithempe sikhule thina kunesiguqa besiba ngaphe kwendlu isuka intombi ezala umama ebusuku ithi langa msukulu ihamba yaguqa ngenhlawo komuzi ibuye isizongena embhedeni iphume ebusuku phakathi nobusuku khona into efike bese ngiphatha ngabafowethu uyofika ihlaziye ekhaya akasaqakwa ngani manje lamatshe ngoba uThixo salingana kanjani ibhulukwe phakathi kwalamatshe ngoba wena uphatha uThixo la ekhaya ufaka uNkulunkulu wafaka lamatshe wafaka umngcwele usovuma kanjani manje ingane yakho izime veranda nebhulukwe phakathi koNkulunkulu ayi bangcwele
sikhule kungangena utshwala, sikhule kungabhenyelwa ngaphakathi kwalamatshe. Ngobani? Uthathe ithempeli likaNkulunkulu wazolibeka ekhaya. Idlula kwelinye ithempeli nje alibiyiwe liseduze komgaqo. Lahlupheka enhlizweni yami. Lidlula intombazane ihleli ngebhulukwe, ihleli nesoka layo, isoka limile, intombazane ihleli phezu kwamatshe. Ihleli phezu komngcwele, ayazi lutho yona. Kodwa abantu abathatha umngcwele babeka kule ndawo kufanele bamsesethe umngcwele babo, baphathe kwey'khathi zamantunga. Engathi ushembe bengangena enhlizweni zethu bafowethu. Singayithathi ngokuyijwayela lento, siyihloniphe. Singayithathi futhi ngokwazana ngoba izosiqala. Asikhumbule into esamenyelwa yona kuleli sonto. Kuleli sonto mhla ukhetha inkosi, wangazela umngani wakho, yabona nje wangiguqile nje, angenzela umkami, angenzela ingane zami, ngicentela mina. Musu kusuka ekhaya, ufika uzongena indaba engakudingi lana. Uzongena indaba kanti ngale isikhathi uNkulunkulu ebhekene nawe nesicelo sakho, afike useyindabeni zabantu bese edlula. Uhlala unikela ukuthi ushamba ngaphandle kanti ufika ngalesikhathi usheba. Ubhizi akimfuni lona, akahambe la ithempelini, akafanele ukusonta nathi, kanti ushamba usiyadlula ukuthi ho kanti uzele indaba zabantu, akazile ukuzolinda. Sisemlindweni bangcwele, Inkosi ibusele kuswini.